Longri arlo pinipen niplia por chimit me penaruwe jangji pura botor sonthana tumpen kepangda. Eson kinang soda birta arju ikha botor bokan kilang hempu sonthana tumpen kapachini pon asama longri aphan red alert. Labangso red alert ason kapangda kopilo nang lichinima. Longri arlo chimit me penaruwe ki jang penajok sai kachuti ke naraphan abangki a phibi koksi kedo gethak ki sunga bangsi jesemet matha nang koklo. Inglong hawaranat longle kangrai halapu thoi pi joy piana na bangke lang kang lomake sungpen komentu aporlo ki jok ponpo. Labang so apu thak botor bokan ke lang atungpen kapachini pona birta lapuson heno. Pini pen non ke bangji jakhong achiklo niphai hinian kido ke thak kacher mek nang jialam the paklang ko. Birta tengke non ke bangji jakhong niphai hinia por an kachimit mepin hedungaru we ke jangji angring do pusi botor ke lang atungpen pachini pon. Pudhot kenang soda birta arju ikha longri arlo thidung aruwe ki jang pon thujia birta longpon bangso aruwe thidung ki jang apor kape klangpon atengke pinipen ni phiang bong botor bokan ke la atompen kapechini pon atengke non ke bangji jakhong ni phai hinian kido ke thak kachiri nang jialam the birta ahong jailong paklangpon chimit me pinaruwe pudhot ke jang pon along longri arlo ke ongdunga district along langkang lompon thuji angringdo birta kilong pon atengke wosik ni phai thom kep an longri arlo orange alert pang dakpon asama longri an chot kalisi arunachal lapen meghalaya longta hedungaru we ke jang jalam the botor bokan ke langa tumpen than pachini pon news report Karbi Anglong Live.